Dia tadi di sekitar sini, men. Wah, nih. Dia bilang aku dekat. Wah, Al-Quran, men. Hah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya kan bukan satu lagi kemudian dalin. Amin. Wah, udah kotor, men. Fa'amlayatul liku fi rizna summu akhadtuhum fakaifa kana nakir fakana min qaryati ahlaknahu wa hi zalimatu fahi ghawiyatu ala urushiya. Lu spirit block gue bawa Al-Quran. Mampus gak lu? Ya, agak nyampe dong. Hah? Kayak datang dong. Mu'atalati wa qasri masyid afalam yasiru fil ardi fattakuna lahum qulubu ya'qiluna biha am azanu ma'una biha fina halata absaru. Nah, gue bawa Al-Quran nih, men, ya? Baca ya. Malah gue yang merinding. Hah? Malah gue yang merinding. Terus gue gak bawa? Hah? Gak bawa Al-Quran? Berani gue, men. Lo mau nyuruh gue ke Red Devil lu gak? Kau baca Al-Quran. Tapi, men, ini harus gue taruh di atas, men. Iya, men. Gak boleh, men, ini. Ini paling, men. Yang paling masuk akal. Sadaqallahul azim. Taruh di atas nih. Ya Taruh di Allah. atas. Maaf ya. Maaf ya. Ah, iya. Jangan sampai jatuh. Iya, men. Dia kalau nolak Al-Quran itu, men, nggak boleh ngebelakangin sebelum 7 langkah. 2. Karena adab. 4, 5, 6, 7. Dah. Oke, men. Terus